iti tunggal pitik ki puso, ada gurura ng istorya. Welcome iti detaya programa tayo. At tunggal anasaas iti ayat, ket addaan iti istorya. Ken tunggal istorya, ket addaan kay papanan. Agsaganakan ta dagiti sumarunong laing kamangigan, ket mabalinday tuyen iti sapsapulem masungbat, kadagiti kabukbukudam apakasaritaan. Ket testiman iti pangirugyan tayo, iti daytoy ng istorya. Sir, kunak mo agtagibalay iti itadyo at trabaho. Apay adito'y night club, dinangipanan kanya. Dakdakal ti masapulam dito'y Magda. Ha? Kaya't ka di asawan daytang adito'y ti pagtrabahwak? Wen, kit awanan ti maramidam uray agkad-kad ka. Magatangdakan, Magda. Inla ko na kan ti agsyuman ken kani bakit lani. Saan? Diyak kaya't dito'y apanggadan. Oops! Di ka nagreklamo. Tawan mo't lang ti maramidam. Dakil ti katad na yung bayad ni ka. Isang agtrabaho ka. As may sa GRO. Nawatam. Magbayad kit-kitan bye-bye. Kaya nagpresko o maplaw agin. Iti na ito isla na kami lang kadag iti boyot ko agnanan. Wah, nagmayarag sigalilyo dito iti lasa. Kabayatan parang buy-buyak na ngayon, papay. Mr. Lee. Oh, Aligol, ada ka magkaya man? Kumusta negosyo nightclub? Ada kabar baru at GRO ngayon lakot yung syuman kan kuwan. Kasta ka de? Uwan, boss. Very good, very good. Napintas ka rin lang babae bagbagam, Ligol? Super sexy, boss. Talaga makuna ka napintas. Ken, kaubingan na ba eh? Kaya't ko makita ibagbagam babae, Ligol. Ariglado, boss. Inatag mo kanya. Kilatiset dahil dyan babae. Kahit no magustuak, agtalinaod, ito'y isla. Okay, boss. Inton bigat mo lang. Idatag kon, kada kayo dahil dyan babae. Apay anaaramid mo kanyak di kastay nanalani. Dakkel ti utang kanyak dagiti dadakkel mo. Iswasi ka tagbayan. Nagtalagak ka na kayo. Iswasi muro tak iti da ito ngaili. Kunak na agtagibalayak. Ngam saan magkayam? Saan gan nga agreklamo, Magda? May mayat pa iti trabahom dito ikas may sa GRO. Agsala ka lang. Siguradon nga da kwartam. Nanalani, kaya't kung ti agawid iti lugar tayo. Saan ang mabalin kunakmat ka? At dalimod amang bambantay kan ka dito quarters mo. No panggap mo ti aglibas, amangan no patayan da ka. Samaysa. Manipod na ulilakan ademang. Siya kun tinangitalkan kan kati inam. Sakbayan na uyos tibiyag na. Diyos ko. Manipod basit ka. Siya kun tinangtarakan kan ka. Iso anas kan lang abayadam dagiti nagastos ko kan ka. Come in. Good morning, sir. Carry on, Agent Jessa. Sit down. Thank you, sir. Pinayaban na ka na, sir. When, sikat pinapilit para iti special mission. Nakita tigalad mo iti battleground, kat talaga nalain ka. Agyaman sir. Adto iti folder, kan dagiti detalye para iti mission. Basa, kat adala man ang bag. Sikat ti kayat ko a partner. Kat intun bigat matlaang. Agdalyasatan. Understood? Sir, yes, sir. Talaga gayam na pintas ka, Magda. Kunak no podpod no anak nakalani abogaw iti nightclub. Ngam saan gayam? Sino ka? Ha? Pinginyadak dito eh.
Ligol, sadak pa'y gayam am-amo na ito'y babae. Ibagaman kinasyasinok, Ligol. Wan, boss. Magda. Iso ti big boss mi. Kaniso tinang bayad ken ka. Iti dayjay Madam Lani Abugaw. Tiyak interesado iti kinataong. Nasikat tinang bayad kanyak. Ibabawi mo unta kayat kung ti agawid iti lugar mi. Sayatan ti makisarita no kasangsaon ti boss mi, Magda. Kasta kayat ko may sa babae. Palaban! Palubusan takon. Diyak kayat tagbalin ag GRO. Awanan malamidam, Magda. Agtrabaho kan kanya. Noanya kayat ko alamidan kan ka. Maalamid ko. Anya? Agkursunada ka matitiday dya, Magda, Rigor? Kun Max. Talaga kami na napintas dahil babae. Sika, talaga nasum ka kadagiti napipintas sa babae. Alam, Rigor, adomot dagiti na udi asar ka jiyaro. Adomot kadakwada ti napipintas. Ngam, apay ngawan kursunadam kadakwada. Sa balay ti makita akin napintas ni Magda, Max. Ket, anya ti planom kan kuana ita? Apaman amalpasan ni boss. Sublatag man. Anya? Aramidag na ta, Max. Mabagbagtit ka ka din, Rigor. Apay mo't anay bagam tikas na. Rigor, patayin nakalakid din ni boss no arabindam day tayo ti kursunada na babae. Diyos ke. Dahil tama ti pampanunotag, Max. Naligat na pakibiyangan ti babaya kursunada na. Isungag tanang kalahan, Rigor. Narigat ti pampanunutem nga ramidan. Ligol, danggayanak aginom alak ita. Wan, boss. Okay, tos. Naidumduma na ito nga hara ka, boss. Wan, Ligol, nagapupay dayta China. Dayto'y alak ti kanginan pagilyan mi. Isumot lagay masabali ti tama na, boss. Aginom talata, tadumat istak ko alak. Boss. Anya nga tan rumor tayo dito isla. Tayo dyan tayo ruwar nga happy-happy. Naliparam ka din na pudo ta kadagiti polis. Ha? May sa kadagiti wanted sapsapulen dagiti otoridad. Ket no makita dak, sigurado tiliwendak. Nagpaiso, boss. Oh, dagiti awanan bain pulis. Awan amura. At bakla dito'y islag lemlemang. Ulayan niya parang sapul na kanyak. Sandak masapulan. Tanalimad to'y isla ayan ko. Boss. Da kayon makamo kini Max kadagiti illegal ani gusok iti luwal ti isla, ha? Wan, boss. Mangnamnama kayo iti neta. Awan gayam. Kumusta Magda Night Club? Nasayat mo't, boss. Bambantayan ni Max, tama nga nuaglibas. Nasaya at launay. Saan nyo pakibyangan dahi jay babae? Agsalalang klabaho na iti club. Ket iti sanag bayag. Kukwak tumeteng. Siya kundi sumarunong agsala. Nagbaliwan ti musik. Nabannog ako. Diyak kayat ti agsala. Magda! Nyapay lang tararamidam. Nagsala ka na. Max talaga at siya kung mairusok tar aramida. Anya? Agsala kan? Dagas ka kanyak no di mo kaya tagsala. Kartingam! Agur-ura yung dagiti customer. Urian niya pa'y tibagbagam. Kastagayam ha? Umay ka man dito. Ay, di nakituyod. Masaksakitan anak mo. Di nakpapabayan ha? Siyak ti magbambantay ka dito yung nightclub. Iso nga ramitam ti trabaho. Saan anatangkan ti ulong? Ay ka ha? Sige! Magsala ka! Nasurvey tam dito nga ili.
Ang damot lang pagsangladan ti Barangay. One, sir. Panagpanagat marigatan tamang sapol iti alleged suspect. Jessa, aramidon ta ti amin. Tapno laing maripot ti suspect. One, sir. May saagan kan na ti adda iti watchlist ti Philippine National Police. Nayaramidan mo kan dito iti arrest warrant. Ngam, napaidala nga mangkamag ti kang ganat. Panagkunak, sir. Saan pa'y anak kaadayo dayjay iti dayto nga ili? Ha? Pagkunaan. Sigun iti nakairamanan na akaso kat may papan iti illegal a negosyo. Naro na iti human trafficking. Nalabit, saan na ang mapanawan dagiti negosyo na? Unyag paiso. Tinasayat. Mapanta ka dagiti posible nga ayan dagiti negosyo na. Papaya sinaktam ni Magda, Max. Adakar mo nga ka mga rami diti kastakan ko na, Rigor. Anya? Sakti para bantay kan ko ana. Kat no natangkan ti ulo na. Talaga makaraman kanyak. Kasano naman mo ni boss ang sinaktam ni Magda? Malaksid lang may baga masinaktak ni Magda, Rigor. Anya? Di mon kasanda dya babae, tanatangkan ti ulo na. Max, di mo nululitin ti kasekin ko na. Anyakit din na saan? No di na kaya tiyagsala. Baybayam lang. Anya? Kasaan ti trabaho na? Sa maysa, ado ti customer idi rabi ingaw urayan dati panagsala na. Uray pa'y. Sana rumbang ang sinaktam. Aguray ka man, Rigor. Kasla sa bahali ti tinorti sa uma. Ulitak, Max. Di mo ulitin ti naramid mo. Kasanon, waramidak manen, alaman? Makaraman ka kanyak. Anya? Maramid mo kanyak ti kasta? Well, uray pa'y kadwa ka, Max. Kasta gaya na. Kursunado nga nung dadya babae, so kasta ti panagsasaom. Basta ramidam timbaga. Di mo saksaktan ni Magda. Naawatam. Kumusta kan, Magda? Manriko, Apay kasta tilangan? nasakit tintero abagpagit nun. Anya? Mabit lang tadapadapan ka. Nabara ka, Magda. Urayan nak dito yung kwartres mo. Tayo na kaya bantiam amok ka, doktor. Sir, naimbaga damag. Anya data? Sigun iti intelligence operatives. Ada nakalapdang impormasyon. Nga iti isla ti paglumlumangan ti suspect. Anya? Papayaban na ta ti chief of police. Taplangon tayo ti raraot ijay isla. Kasta ka di? Ala, makiko-ordinar ta kadakwada. Recall, imawag ka sosok negosyo. Adag sangpet balo rekrut babae. Kano, boss? Intong bigat labi. Ayabam dagiti daddo makakaduam. Ado ag sangpet babae. Nabayarak idan tapno ag trabaho kanyak. Ariglado, boss. Naskan panagan na jo lekol. O salak tayo dagitay babae dito'y ili. Ilakok tumetlang ida kadagiti sokik abalay paglalagsakan. Well, boss. Magnamnama kayo nga ramidon miti amin para iti dito yung negosyo. Ang marak legol. Saan metlang sak may lano diti daytoy. Ulay da kayo atal kaklaunay. Boss. Alah. Agtignay kan. Pasalom amin dagiti night club. Talam dagiti koleksyon na kwalta. Nakadanon tayo nitis na. Dumsad tayo. Yes, sir. Mabingay ti grupo. Dagiti tagduma. Iti dayjaban dati papananda. Sawaran dati isla. Ustulaang ti reliable source tayo. Adda isla iti daytoy nga ini. Jessa, anyat nakita iti night vision binakilar mo. Sir, iti 2 o'clock, 5 ti bantay. Iti mo 5 o'clock, 3 ti bantay. Sige, urayan nyo ti sinyas ko. Paltugak ti adda iti watchtower. Kalpasan na.
Makamu kayo ni ti baba, tasarkag tahida. Paltugak babaen ti telescopic rifle ko. Men! Open fire! Yes, sir. Ayaman niyo dagiti kabusar. Tasarkag tahida. Sir, yes, sir! Ligol! Anya dahil dyan, potok, paltok! Diyos ka! Ang dalakit ni kabusar, boss! Inga kita, Ligol! Win, boss! Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga numay panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Diyos ka. Ano dagiti remote dito isla? Saan na kapalan dagiti apan nakabalik kalintag? Ating panaltugan mo dagiti karaba. Ita gumaki makalabas. Dati tilikudan nga turong iti speedboat. Makabudikan. Panawa ko ni boss. Naskin ay may kalilis ko tibagit iti paggan. Anday kan ti speedboat. Kumanaw ako nito eh. Dalya sa ating tilikudan na pasit ti isla. Apay kay, awan matan Ligol. Saan matan nagsob-soble? Oh, basira nagpapaputok. Natay sa matan Ligol. Isagarak paltok ko. Hajak palom-lomwal dito'y selena naglamangak. Sino ka, Dulsok? Awanin tilaban mo, Mr. Lee. Sumuko ka lang, ibabam ti paltok mo. Arya? Ibabam ti paltok mo. No, di mo kaya ti masaktan. Oh, sige. Sumuko aklangan. Basta di nakpatpatayan. Anya? Pinanawam ni Mr. Lee it isla? Wan Max, narigatan. Ang mga numatiliw dakmat dagiti awan andahin. Di kasano ni Mr. Lee? Natiliw lakit di dagiti pulis. Kasano tayo nga din? Ang mga naibagan ni boss kadagiti pulis di may papaniti grupo tayo. Panagkunakat saan? Amok ni boss. Tilang pampanungutak. No kasano anamuan dagiti pulis ti isla paglimlim mga ni boss. Nalaing mat dagiti awanan bay na pulis Kinasayat Max, awagak ti kasosyo ni boss iti napasamak ken ko na. Ken saan pa ila matuloy ti transaksyon inton bigat ti malam na panagsangpet dagiti babae. Rigor. Abay kas lamabut-buteng ka. Pampanunutak lang ti panangipud no ni boss iti may papankada tayo no kas pangarigan lang. Tagulit ka mata niya. Kinulakmat ka nga amok ni boss. Ken sana kas na ti mapasamak. Apay nga na pinanawam ni boss. Para kada tayo tinaramid ko, Max. Anya tikat mo asawan? Kasanon, nuray siya kat natiliwan o napapatay dagiti pulis. Di awanan ti mangituloy ti negosyo na. Basta guli magkalaang, Max. Siya ti makamo. Ligol, apay pinanawan na isla? Boss, pasensya kayo. Ninaramid ko ti kasta kada kayo. Just kika. Inaramid ko ti kasi para matlang iti pagsayatan ti grupo, boss. Anya kayat mo sawan? Saan ka ngagbayad kiti pagbalunan, boss? Aramid ti amin. Ilibas ka. Ano ya? Kasano nga alamidam kasta? Basta siya ti makamo. Sige. Alamatem kwaltak. Mangbukal ka grupom. Wen, boss. Plano ka na yung bagti panangilibas ko kan ka dito pagbalutan. Sige. Pagbayanak nangina dagiti polis nang tiliw kanya isla. Sino ang pulis, boss? Tsaka mo na ganda. Ngam amok lupa na. Daksal dengan dayjay tao. Apaman makalibasak dito'y pagbaludan. Lukas na dinat mo, boss. Ipaknimin dayjay pulis ngay bagpagayo. Sakbay, ngaglibas ka. Itigas na. Awanan tila pwede iti dalan mi. Sige. Basta nawayayo patayin nyo dayjay tao. Amuan nyo kinasyasino dayjay. Wen, boss. Nalakalaan nga ramidan mi tigas na. Isa di kayo madanagan kapag tignayak ti grupo. Max, agsagana ka. Sa pulon tayo di pulis anang tiliw ko ni boss. Patayin tayo.
Kasta ka di, Rigor? Wan, naskin ngagbayad iti nangina day jay a pulis. Nabayag mo tinadyak ti matay iti pulis, Rigor. Urayan tayo lang di binayadak na tao. Tapno amuna ti kinasiasino dyan ang tiliw ka ni boss. Kasanon dagiti negosyo ni boss? Aging gangawan pa lang tinakasirip iti illegal. Apa nag-operate ka dagiti nightclub. Nagtultuloy lahat ti operasyon. Kasanon dagiti bambantayak at GRO tayo? Nang rona kini Magda. Mangduto kag iti sabali amang bantay kan ko na, Max. Maragsa ka na kiti tanay bagam, Rigor. Apa yan ay bagam tikas ta? Siyempre, makarwarak mo na sana ka na nga adda iti uneg ti nightclub amang bambantay ka dagiti GRO. Talpasan dito yung aramidin tayo. Ilibas tayo ni boss manipod iti pagbalodan. Wan, Rigor. Talagang naggagatulan ti dakulap ko makigamanan iti igam. Hala, isaganam nga rodon ti bagim. Urayak lang ti awag ti binaon ko amang tuktal iti kinasaya sino ti leader anang tilew ko ni Bot. Kumusta ti kasasaad mo dito, Magda? Ha? Nana Lani? Kung nagtumot kan ka, dakkelan ti nagbaliw iti langam. Pimintas ka. Anyat aramidam dito eh. Kaya't ka lang asarungkaran, kan kumustaan. Di ka kasapulan dito eh. Pumanaw ka ng bugaw. Ulit man ti kinunam. Nasaan agapukan ka? Awanak ita dito nga impyerno. Bugaw ka. Ulitot manan ti kinunak idikan ka. Dakkel ti utang kanyak dagiti dadakkel mo. Iso asik ka ti agbayan. Awanan kay tibain. Nabayagan nga agtrab-trabaho akas may sa abugaw ka ni Mr. Lee. Kadagiti impapautang ko idi kadagiti dadakkel mo. Kat nagapo amin iti dayjay apanggadan. Kat siyak ita tinadutukan amang bantaykan ka. Adda na patag anapanan ni Max. Iso asyak ti bantay mo iti daytoy aklab. No kasta nga ron. Waya-waya andak dito yan. Saan amabalin, Magda? Amang ano siyak ti patayan dagiti amok no aramidak ti kasta. Agtrabaho kalatan. Awan metla ang ti maramidam. No amok la kumaa dito'y tinangipanam kanya. Sa anak asing nurut kan ka. Imbagam kanyak nga agtagibalay ti pangisar kam kanya. Saan matgayam? Apay ko nangak tapno ibagak ti podno? No imbagak nga isar kakas may sa GRO. Mayat ka nga rod da sumurot kanya? Alamat? Awanan kay tibain! Sir, agsublito ka di iti headquarters? Saan pa, Jessa? Nagkitaw ti Chubo Police. Nagtalinag tapay dito iti sumagmamanungan daw. Kas palagyaman na. Kaya't natangay pa siya rito dito lugar. Kasta ka di, sir? Wen, ado ka no dagiti napipintas ang lugar ang mapali na pagpasyaran dito eh. Naulimot mo tinda ti alugar, sir. Natiliwan ti angol iti dahi tinagin. Jessa! Saan ka, Jason? Tsaka mo! Kamitan! Oh, Rigor, nasiglat mo't dagiti awan ng bayan na. Diyos ke. Sanda pa'y langal daw ita. Sikan tumot kami. Apa yasak man ti pabasonem? Puntirya man na yung baghunak. Talaga lang na nasiglat ng agli si Rigor. Tigunang kitni, nakapoy ka pumaltog. O sige, sige. Inton maminsan. Talaga matayan dagi dyan nga awan ng bayan. Siguraduam lang, Max. Tanusan. Sikat ipatayag. Anya? Matuo ka na ni boss iti pagbalodan. Saan tapay lana ramid ti kayat na mapasamak. Just kikit Ala, ni. baliwan to ti plano. Maski na makabalis tayo iti inaramid dagijay. Apulis. Kumusta ipapaalamit ko kang kaligol? Boss, saan kami pa nagbaligyan ng likidar iti dayja pulis? Alaya. Saan na bali, boss? Amo kunti kinasiyan sino dayja pulis.
Imbaga ti binayadak met lang ataw. Patayin yon dahil dya tao likol. Awag kayam. Ito bigat. Maya kalakon provincial jail. Planuam na imbag no kasano ilibas dak ditoy. Wen boss, magnamnama kayo. Kasta ka na yun ibagam kanyak likol. Ngamawan mo't mapaspasamak. Hindi na ito akan ito boss. Panunutan nyo na nakalibas kayo iti dahil pagbaludan. Alamidam pa ibagbagakan kaligol. No kas pakaligan sa nyo pa'y napatay dahil dya tao. Di paraklipas ko ti asikaswan nyo. Wen boss. Sa balik at parparik na kanyak, sir. Kasanuda ang naamuan, tiki na siya sino ta. Diya ka mo. Saan ta pa yung agsubsubli iti headquarter? Ado pa'y tinaskan niya ramidin ta ditoy. Saan pa analpas ni mission ta? Kunakon kat. Adda pa'y laang dagiti kakadwa ni Mr. Lee. Wen, unak no nalpasin ti amin. Ngam adda pa'y lagayam tinapatpati ang kakadwana. Saan laang amay may sa tao ti mga operate ka dagiti illegal at trabaho ditoy. No di kat aduda, sir. Gusto ka? Saan tayo pa nasirek dagiti illegal ang negosyo ni Mr. Lee? Kan, ayan dagiti babae anay lako. Kan inlaklako ti suspect. Ha? Unyag pa isa. Nasayat na panunot mo dayta. Saan nga ta ngagkurkurang ti pulisya iti impormasyon may papan iti suspect? Komplikado dayto yung akaso. Sir, adalaang iti unag ti presinto ti itta. Wano informer kadagiti managdakdakas. Dayta titakwaten ta. Max, nakasagana ka din dagiti kakadwa. Wenrigor, itay pa'y. Apaman ang lumabas dito ayan tayo ti convoy nga agturong iti provincial jail. Tiraan tayo dagos. Wenrigor. Siguro iti informer tayo. Nakalugan iti mobile ni boss. Basta mo yung tiaramidan nyo. Di ka kati madanagan. Nasiglatak tap na mom. Nalayan ka lang iti saw. Tambangan tayo ti dahito alugar ti convoy. Well, aguray tayo lang iti sumagmamanong nga oras. Sana bali, nakasagana kami matan. Paragkurak at nakasaganan daligol iti mapasama kita. Dagiti awalan bain polis. Saan daan mo kanibusanan daan? Ayun isumang bitang. Ay, awan sir. Asidag kamin pagsikwan. Apaman sumikulugan. Kumlebakon. Ikan. Boss, rumorkan. Gantian nyo. Matay amin ang dagday polis. Thank you. Boss, darasin si Magna. Well, Nicole. At napay lang si Bibyag. Oh, boss, lumugan ka yan. What? Baligay na kami tayo, Nicole. Boss, kinunakmutin ka na kayo. Malaka lang nga rami din tayo basta gandar ti kwarta. Well, kayam. Sino jay kontakyo iti da ito'y operasyon ti Globo? Kamamot lang iti pulisya, boss. Anya? Pinakitak lang iti dakalagatan. Imanugutan iti kayat ko mapasamak. Kapotag kasapulan mo't iti kwarta para iti pamilya na, boss. Kasta ka di. Sige. Idatag mo kanyak da dya polis, takayat ko agong gunaan. Okay, boss. Padasak akasarita. Lambakan tayo panaglibas ko. Kaya't ko aglanak tayo kan babae. Boss. Talaga dakal panagyaman ko iti dahit tayo polis nga ibagbagam ligo. No sa aragapukan ko na. Nalabit at dakitan provincial jail. Talaga, boss. Ala, ibagam ka dagiti kakadwa. Lambakan tayo panakalibas ko. One, boss. Anya? Dito tinamok a report manipod iti presinto, sir. Nakalibas ti prime suspect. Anya? Kasano ang napasamak ti kasta?
naingat ti mang bambantay kan ko ana. Kan awan ti sabali ang makamo iti panak i-transfer na iti provincial jail. Gusto pa lang ti atap ta, sir. At the informer iti unag ti presinto. Dagiti wanan pain. Ala, sa pulong ta dagiti kriminal. Sir, awan lead ta may papaniti sa dinuman nga ayan ti prime suspect ita. Agaramid ta iti bukod tang investigasyon. Saan arumbang ang makalibas ti prime suspect? Yes, sir. Ang mga naglibas pa yun dayjay ngagturong iti sa bali at pagilian. Wanyad. At large ita dayjay ang Mr. Lee. At all cost. Tiliwan ta dayjay at tao. Awan lead ta no sa dino itang ti paglumlumangan ti prime suspect. Mangiwayat ta iti bukod tang investigasyon. Saan arumbang ang makalibas ti kang runa na suspect? Yes, sir. Ang mga no aglibas ngagturong iti sa bali at pagilian. Wanyad. At large ita dayjay ang Mr. Lee. At all cost. Tiliwan ta dayjay at tao. Sir, sa bali manin dayto apan nakigasang-gasat tayo dayto a lugar. The same suspect, the same place. Talaga nasiglat mo dagiti ng sanap iti convoy, dagiti polis. Amang i-transfer ko makini Mr. Lee iti provincial jail. Sir, saan da ko maamaamuan dayjay? No awan ti whistleblower dayto unag ti presinto. Dagiti wanan pain. Saan arumbang ti kastoy? Ligol! Kayat ko iti kabiitan panawan. Mapatay tayon dayjay agin lalaing pulis. Boss, kasanon dagiti negosyo? Patayin nyo pa dayjay tao. Tay sulapad kanyak. Pagbayadak nangina dayjay. Wano saan? Idatagyo iti sangwanak. Tasak mismo mang patay kan kuana. Areglado, boss. Ala, Ligol. Bukbukang baso ta. Mabit lang, boss. Nabayag mat sa anak na kalaman alak, manipo didikadak pagbaludan. Boss. Iso ipang panglunayo, Ligol. Patayin nyo pa umuna dadya polis. Sakbay aglugi tayo manen, ago pelit. Walang kunat, boss. San pala na sirip dagiti pulis ti legal a negosyo tayo ita. Sanda nga mo ada kayo pala ti utak ti amin. Wen, Ligol. Jay alis walant nga impila ti kulti di kanyak. Kat nabayagan dayjay. Gaputa naglemlem nga kadwa tawan. Kasok pa lang idi dayjay. Boss. Alaw, Bing! Aglemnek tayo alak. Tada na rin sumangpet dagiti babay ditoy. Sakti lombay nga agyaman kada kayo. Dakal utang ko na imbag nakam kada kayo. Iso lombang agsubalitak. Boss, nasaya at nakalibas kayo matlaangan iti pagbaludan. Wala rin. Utang ko na ito'y kadagiti buyot ko. Nalaing da nang ilibas kanya. Boss, Wan gayam. Kumusta magda iti nightclub? nasaya at boss. Bambantayan ni Max. Nasaya at launay. Boss, imawag kanya ti may sa kadagiti Sokyo. Kag? Kaya't dati babae, nangro na dagiti ubing pay. Oh, saan problema da ita? Ibagam, itamot lang, mayag kadakwada babay, basta mayat pleso. Wan boss, siya ti makaamon iti presyo. Kabisado kon ti kastoy a negosyo. Makamu ka nga luden, Lani. Inagnarudan boss, takasaritak pa ijay tao. Mabit lang. Apay boss? Ulay no, nabakatan kan, napintas kalata. Ha, boss? Kayat mo, danggayan nakpay uminom alak? Angam, nabartekan san boss? Sa nakpay nabaltek, Lani. Kabalak pa'y uminom alak. Umay ka.
Boss. Kayat ko daytay duha talaang aginom alak. Boss. Sa balin sa ti kayat na mapasama. Oh, apay kita anak mulatan, Lani. Kunak daytay duha talaang aginom alak. Boss. Pat ganak kari, Lani. Owan, boss. Sige. Aginom ta nga rod iti araw. Ano Magda, Max? Ada ito silid na. Kahit ko makita. Ops, mabit lang, Rigor. Abay manan. Amok ti pampanunutam nga ramiden kan ko na. Awan bibiyang mo, Max. Balagan ka, Rigor. Siyak ti mang bambantay kan ko na. Iso pa nga, simta di mon patuloyin ti dakas sa panggap mo. Labdan na kiti, kahit ko mapasama kang kuhan. Kasta ka di? Wala. Responsibilidad ko kini boss ti panang salwad ko kan kuana. Di na anong nakmat ang Rigor. Abay, lumaban ka! Datamat! Agpatingga ka matlagayam dita. Oh my God. Oh, apa Rigor? Anya napasamakan ka. Awan dito boss. Ibagam kanya ti agpaiso. Anya napasamakan ka. Adalasan may nagkinawatan ka ni Max. Kasta ka rin. Nagasat day dya tao, tanaparte kak iti day dya rabi. Isuan, jak na kabalas, boss. Apay nga rin, Ligol. Anya saan yun nagkinawatan? Awan, boss. Awan. Talaga opinion, boss. Iti dahi kinabakat kon. Kaya't nakpailangan. Bumangon ako. Nagsakit ti bagbagik. Sadista ni boss. Oh, nakaling kagaya mo, Lani. Boss, Ala, nalasem pumanaw iti silid ko. Kaya't ko pa matulog. one boss. Lumabisin ka. Apan ka lang kusina. One boss. Mabit lang, Lani. Apay, boss. Alam kwaltain sa ganak palakan ka. Boss. Ada iti lamisita abay ridaw. Lakasoblay pulaw. Ha? Agyaman ak, boss. Yes, sir. Dito iti pagpwestuhan. Umabay ka kadag iti pagpain ito. Lalayngam tagpamarang. Yes, sir. Naruamak mo ito niti kasi trabaho. At na nakala kong impormasyon kadag iti aglaklako iti pala. Dito'y alugar ti masansa na papapanandag iti parokyano tayo, Mr. Lee. One, sir. Ha? Sir, ada nagsardeng ako tsi kibatog. Agan anad ka na. Umadayo ka ka. Hi, miss! Hi, sir. Oh my God! Aglugan kayo ti kotse. Okay, sir. Ito lang nga makita ka dito ya. Anyat nagan mo, miss? Rosabel, sir. Wow! Napintas tinagan mo Rosabel. Kaya rigam timay sa asabong arosas. Agyaman nak, sir. Wangayam. Sino di lalaki akadwamitay? Ako, sir. May sa customer. Kasta ka di? Sir, saan nakabalang ti presyo? Isa pimanawan. No siya, kabalak ti presyo ngay bagam, uray mano. Ha? Wen, kabala kabayadan. Iti day ta kinapintas mo? Bayadan ka, uray mano. Anya? Sige, ibagam lang naman
nakasaganak nga agbayad. Napanin ti kotsa ng ilugaran takin ni Jaisa. Surota kita. Surota tinaglugaran da kotsa. Takkel ti panagtalag ko kini Jaisa. Saan na laki di apay-payan ti pagina. Kinamok. Aramidin na ti amin. Tapno makakalap lang iti impormasyon. Nagsarting madlaang iti sangot ti balay pagraragsakan ti kotse. Isarding ko tilugan ito. Saan arumpang nga masidig ka kiti day tabastag? Oh, bimbambatan iti kotse. Adda simbabat kadakwada bagat. Tinasayan. Umunigag dita balay pagraragsakan. Ha? Adda babae ang nakaidda itinagabay ang monoblock. Asit ka. Miss? 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 Sino ka? Siya ni Rosabel. Bisita ni Max. Anyat ara-aramidam nito eh. Nagapu akit siya. Kahit nakita ka matkan dito ang nakaturo. Umanang ka iti da iti akla. Umanaw ka. Ha? Anyat kahit masawan? Basta pumanaw ka no di mo kayat yung babaang iti udi na. Anya? May saka kadimat akas kanyak at GRO. Uwan. Apay ang nadamag mo dayta. Basta pumanaw ka. Rosabel! At ka magkayan dito eh. Max, kasasarita Amay ka din. At pagsaritaan ta. Di mo ni kaskaso dahi ta babae. Ala, amay kan. Hoy, anyat ibagbagam iti bisita ka babae, Magda. Ha? Awan matimbagbagatkan ko na. Di ka naglibak. No di mo kaya ti masaktan. Di ka agar-aramid iti may kaniwas. Dakas ka kini boss. Anya? Ti kunang, makapanaw ka pa iti daytoy a lugar, ha? Nagbidot ka, Magda. Iso asumurot ka magtan iti kayat mi ama pasamak. Demonyo kayo. Sididiyag kayo pa'y lang dito rabaw ti daga. Maur-ura man ti kararwayo. Oops, di mo sawan ti kasta, Magda. Agpaysaman! Sige. Ulitan pa iti imbagam. Tadakas kang kanyak. Demonyo kayo! Umoy ka man! Anay ko, di nakiguyod mo! Oh, makitam da ito nga iringgit ya. Anya, taramidam kanyak. Injection ko kin kada ito eh. Tapno agtalnakan. Saan? Pangasin! Naglaon da ito iti agas a pagpakalma. Saan? Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Anya tinaramid mo kanin Magda. Ininjeksyon na kiti pagpakalma. Anya? Apay may naramid mo tikas chicken kwa na? Rigor, jak kayat tinalabid a babae. May mayatin tikas diyang inaramid ko. Ngam tirin namas ko. Paspasagidan na ka ni Max. Ne, saan, Rigor? Ibagbagak lang tiyag paiso. Ayam nga rodo ni Magda. Aday ti silid na, nakaturog. Mapanak iti na. Balagan ka, Rigor. Nakapsot ita ni Magda. Di mo gundawayan. Naingat ti bilin kanyak ni boss asaan apulos amakutkuti ni Magda. Anya? Agtanang ka lang, Rigor. Saan pa naikutan ni boss ni Magda? Agsala lang ti trabaho na dito nightclub. Just kikit di tikas to abiyag. Tiyawanan ba'y na, Rigor? Tagartem launay kini Magda. Asino dyan lalaki ang table ni Magda? May sa customer. Napay?
Oh, apay man na nakastati pa ng kit-kitang kini Magda. Sana ni magdagtikit kita. Jay lalaki ka table na. Anya? Babaw yun ni magdakan ko na. Dadaan ka din ti ulom, Rigor? Sana dadal ti ulok. No di mo kaya ti may baon. Siya kung tiyo masidagkan pa na. Opo. Mabit lang, Rigor. Ang trabaho ni Magda. Saan mo disturbuhan? Basta dyan kaya ti makitpita. Pay man. Surutan ta tinaglugan ng dakot siya. Saan arumbang ang makadayuda? Wan, sir. Sa balit nagparparik na kanya. Saan ang customer na dyan lalaki? Pagkunaam, sir. Am mo ni Magda ti lalaki. Kaya't asawan da ita. May isa ka nagtibuyot ni Mr. Lee da jay. Anya? Saan na ka nailasin? Gaputan nagbaliwa kiti lang ha. Nagusara kiti prosthetics. Iso na magbaliw iti ropak. Sir, nagsikudan. Surutin ta iti sa dino man napapananda. Boss, inyag ko ni Magda dito yung rest house. Ano ya? Impupuk ko pa'y langit isilid. Talaga kulsonadam dahil siya babaya. Wan boss. Nakita kami nga da nangitable ken kuha na alalaki. Iso ginuyod kon. Sika talaga, Ligol. Agpapas ka kinkwa na inton madanon aldaw. Umay alanin dagiti palokiano. Anya? Wan, Ligol. Dakal ibay da kanyak, gapuna pintas ken materialis pueltes ni Magda. Anya? Jaske, mariribukan nak. Napalubusak na ito yung aglibas. Patayin nakmat ni boss. Apay akit kita anak matlantan. Anya pa'y laang ter aramidam. San? Diyak kahit nga ramidan tikas takin ka Magda. Anya, Magtanakan. Diyak kahit tinariwawa. nukas ka nga rod. Palupusan na kung dito eh. Apay kasto ti mariklik ng iti dahil yung babae. Apay. Rico, pangaasim ta parwaran na kung iti dahito yung balay. Talaga akayat kung kumanaw. Kumusta lang ibaunakan ka, Lani? Boss, matuloy matlaang tinatungday at transaction tayo idi. Adag sangpet a babae. Nasaya at launay day taada maging sangpet mo. Malagsakan unay. Dakkel manen kwalta maliksab tayo iti daytoy. Pabit lang ang mga napatag daytoy awag. Tanawan ka pa ditoy. Hello. Mr. Lee? Wan, siyak daytoy. Sino ka? Siyak ni Leo. May isa ka nagitisuki mi tonight lang. Alya. Kasano na alam personal number ko? Kini Max. Kasta ka di. Anya may paay ko kan ka. Tawag ko kahit aglak-lak ko kagano iti, babae. Ha? Kaya't kumati mga alagan ka, oray 5 na babae. Ang bayan na, oray ba na? Anya pangalamata ang babay. Ang damat na itlog ko dito lugar ni. Kaya't ko nagkatagin ka. Nadamag ko agad napipintas na kiti taragan mo ang babae. Saan dito yung cellphone pagsalitaan ta? Agsalak talangan. Okay? Sige, Mr. Lee. Ipagam nga ron, sa dino tipagsaragan ka. Okay. Dumngag ka. Ala, bumaba kayon dito, Bilog. Agur-urayon ni boss kada kayo babae. Ado man ang dagiti babae nagsangpet Maragsakan lagi din ni boss. Wan? Naalapay dagiti ababay iti kabisayaan. Adayo a lugar tinagkakwanda. Ala, ibagam ka na kuwada nga iti fan ti paglugan ito. Wan, Rigor. Toro! Maganda pala dito, Dad. Imanayam ti may salugan. Amumun ti pangipanam ka na kuwada, ha? Andrigo! Tawagak man ti nagiti protector. Nalinis ka ng ti pagdan tayo. Isungawan ti rumbang apagdanagan tayo.
boss. Ada dagiti babae naggapoy ti Kabisayan. Nasayat nga lod no kasta, Ligol. Agpilin tulaangan customer ko no adda magustuhan na. Boss, Napipintas ka di malaang babay. mapipintas kan ubing tabay, boss. Lumbang laang. Da kaya talaad babay. Pasig napipintas pilyem. Tapno malako dagos. Areglado, boss. Di amo dagi jay babay kat agtagibalay trabaho maipaay kadakwada. Ngam saan met kayam. Basta nga rod, boss. Kat mapanak nga rod ni tayo dagiti babae, boss. Wan, pakadam ida ang kakaimas masida. Tapno saan da kumutong, Ligol. Yes, boss. Sir, positive ti impormasyon ang nakalap ko. Isunod lagayam ang naglakat ti panaglibas da dya Mr. Lee. At da nang itiktik iti posible apag naan ti convoy. May sa kadag iti nakadwa tayo iti operation ti maatap a protector ti grupo. Anya? Nasisirap iti silang ti pirak. Sigon iti impormante, may isang opisyal ti PNP ti protector. Anya? Jessa, naskag ti panaganad. Amangan no di tao ngay bagbagam. Kat isupay ti mangisagmak kada taritoy. One, sir. Tiawanan pain. Sir, anya ti plano tayo itong bigat. Entrapment operation ti mapasamak intong bigat. Kadwata dagiti taga NBI. Kan SWAT team. Nasayat nga ron no kasta, sir. Naitudmat ni General ti impormasyon kadagat intelligence operatives. Ti detalye ti entrapment operation. Orayan tayo langin ti oras ti papantayo ijay. Aday ti igit ti swimming pool ni Mr. Lee. Itay pa'y dita. Diyos ke. Sana ka may kan itinapintas agun daway tapno ilibas ko ni Magda. Kalpasan na tumarayak mo ten. Aglamang kami. Makamuditan. Sana balit at daig iga makakwarta. Hoy, Rigo. Diyos ke ka. Anyat aramidem ditoy. Naklatak pa'y kang ka. Apay ka na yun ka tumalyaw idayan ni boss. Awan. Itay ka pa'y lapal paliwan. Saan ka makaibna, Rigo? Di nak man bibiyangan lani. Apay akasta ka matan. Ha? Kastan ti pa nagsasaw. Kasla ka na yun anapodo ti ulo. Kinunak mo kan ka di nak bibiyangan. Tikit di trabaho ti asa kaswam. Sanket nga iti sa balya tao. Ingkabantayan na kiti babay. Saan ka rumrumar? Sige, panawan ka ba'y? Diyos kim tayo tabakat. Imbaglaki din tanalay ngagpalusot ti tao. Tano saan? Masayang lang ti plano. Paliiwok ni boss. Amapan iti silid na. Kalpasan na. Lumaw-dawat manan kwalta polis protector mi. Akasapulan dakkel gatad. Boss, Apa lani? at sa bali anadlaw ko kan ni Rigor. Anya nadlaw mo? Atap ko lang matkit di boss. Kasla da plan-planwan na a kontra kada kayo. Ano ya? Apay ang nagkatawa kayo, boss. Dinto maalamid kanyak Ligol day tayo bagbagam. Apay ang ako ng tikasta, boss. Nabayagan nagpaay kanyak Ligol. Iso adayo mapasamak imbagam. Atap ko lang. Ngamin, napaliiw ko asabali titig-tignay na. Nagbidot ka pagalop, Lani. Napudno kanyak Ligol. Boss, Ala, ingkabantayan babae. Tayo ton bigat mo't lang. At dadagiti umay agatang kadakwada. Timat saan na mapili. Isuda maipan nightclub. Alya, apay, anyat pangalamatan na kwalta. Sige Max. Agyamanak inyawag mo kanyak. Apay. Apay nalamid Ligol kasta eh. Ligol! Abay, boss! Umasidag ka rito eh. Wan, boss. Abay ka di, boss?
Anyat pangalamatam kwalta inalam nightclub. Kuha, boss. Apay di membaga kanyak inalam gayam collection club. Kuha. Aglibak kakadi kanyak ligol. Saan, boss? Songbatan na kosto. Apay naglibak ka? Kuha ngamin, boss. Apay! Da kaya tinalamid mo kanyak ligol. Palang taray dol ay nalamid mo. Pasensya kan, boss. Tadyak na ito dadagos ti kwarta. Am-am muna kon ligol. Ulay na bayag ka nagpapay kanyak. Kabalang kalata patayan. Anya? Ado mapilik mang patay kan ka nulukwan nak ligol. No may papang kwalta, di nakliputan. Taday takang lunaan jak kayat. Nawatam. Wan, boss. Jakon ulitin tinaramid ko. Rigor, anya ngay. Magda. Inaramid kong tiyamin hanggang nadlaw dati plano nga ramidan. Kaya't ka di asawan day ka, adya akong makalipas. Di ka madanagan. Ilibas ka dito eh. Basta makakita kiti na pinta sa gundaway. Diyos ko. Intun bigatan ti panangila ko dagan ka, Magda. Sabalin ton ti mang tagikwakin ka. Anya. Di ka madanagan. Ilibas ka dito eh. Uray niya ti mapaspasamak. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Rani, isa ka namon babay. Ulayak lang awag ti parokyano. Kaya't na agpili ka dagiti balos ang pet a babay. Wan boss, nakasagana dan. Ay pa mligol, tayo maniho na may salugan. Boss, itaypay lang nga awan dito'y ni Rigor. Ano ya? Manipod na yawid na dito'y ni Magda. Kanayonan asaan na makaid na. Anya mo tanday jay tao. Boss, kinunakmutan ka na kayo. Dakkal tinagbaliwan na manipod na yag ti babae dito'y. Sa lagagal alamid kalukwan day jay ligol. Talaga jak mapakawan day jay. Wan gayam, nalipatak nga ibaga ka na kayo, boss. Ti anya? Jay may saan na recruit tayo a babae. 14 na laang. Anya? Nagubingan? Wan nga rod, boss. Sana pali, basta na pintas. Wan, boss. Sana palikot dayta. Ibagam kadakwada nga umayan dagiti mangkita kadakwada agbalin amuda. Maragsakan da, boss. Ti amuda ket agtagibalay ti agbalin a trabaho da. Dakkel maneng gatad masapulan tayo lani. Salang siyak mailano di tidaytoy. Amin tayo. Boss, kalpasan da ito'y. Kaya't ko magtiag bakasyon. Sana palikot dayta lani. Ikan ka dakkel gatad. Imbaglaw salam panagbakasyon mo. Itapay lang, boss. Agyam-yaman akon kan ka. Naipaulogan iti korte ti baro nga arrest warrant ni Mr. Lee. Wan, sir. Nakasagana mo tan dagiti kakadwa iti entrapment operation. Naskantinan anay panaganat. Saan abasta patiloy ti suspect? Talaga lumaban. Sapay la kumata sa andan a lumaban. Kaasi dalaan no kastat aramidin da. Wen, day tamot ti daw dawat ko. Asaan tayo na dumano ni tirangat? Sir, kasano gaya man ti nightclub nga yan ni Max? Adamot lang operatiba ang mapaniti da dyan nightclub. Imbestigaran damot tinasawa nightclub. Ado dagiti naiwawa babae jay. Nakakaasi naman. Wanyarad. Pasig a minor de edad dagpapaya kas GR ulti da japasdag. Sir, nagsinyasan ti may sa kadwa tayo. Aglugan tayo iti kotse. Ala, agtignay tayo marodan. Legol, anyat ko na pala si Im tayo. Awan ti rumba nga pagtanagan niyo, boss. Awan ti lupad iti pagnata. Nasaya at ngalod ng kasta. Talaga mapangnamnamaan kontak tayo polis. Wen, boss. Ibagam lani, mapan tayong lugar, pagkikitaan tayo bayal.
Areglado, boss. Mabit lang, Legol. Ayan, Magda. Ang dapay lang iti sila danang ipupukak ko na, boss. Pag sa ganal meten, kalaman Magda kadagiti may lako. Basta tandaan ang timbagakan ka, Magda. Apama na makaruwar tayo ti gate. Karta nga malukatan ti daw tilugan. Tasyak matlang tagmaneho. Agyaman na, Rico. Basta tong palam ti tulagan ta, ha? Rico. Ala, isagana mong ti pagim. Juan, itayak pailaan na kasagana. Mapantang nga roten. Legol, Lani. Nagbaliw plano. Saan tayo mapan nagtutulagan lugar? Imawag informal ko. Ada nakalap na impormasyon. Amang ano ada mapasamak bulilyaso. Anya? Sabagay, may mayat dituin mismo pag-iinawatan kwalta kan nagiti may lako babay. Ang kasanong ti buyer, boss. Sana palikot tayo ta. Inawag akon kad umayen ditoy. Diyos ke. Nabaliwan ti plano. Kasanong ti pa naglibas ni Magda. Legol, pag sa ganam nagiti tao, ayan gate. Wen, boss. Boss, maayatan lakit di buyer tayo. Nagpipintas dagiti babae tayo. Lumbang lang nagpipintas da. Dakal manan kwalta maipaima kanya. Boss, talaga amayat mat tinapilim ang negosyo. Tao, ti ilako tayo. Well, dakal pa'y makwalta iti da ito'y negosyo. Ulayan tayon sumangpat buyer. Napalawlawan yung tipanay. Lukas pangarigan ta sa balit aramidin da kita kabusar. Amo yung taramidin nyo. Yes, sir. Napanan tinagpamarang a buyer dagiti babae. Kasarsarita na ni Mr. Lee. Ha? Sir, kita ang tilalaking imunog iti gate. Ha? Ti pulis ama atap nga informer ti grupo. Anya tararamidin na dito ay. Sir, dakasan. Amangan no bulilyaso ti pagnatayo. Ha? Pinagtugan na ti kadwa tayo. Men! Lumaban tayo! Open fire! Jaske, entrapment magayam na ito'y. Imbagakit din imay ka. Well, Mr. Ray, nalaing matagiti intelligence operatives. Inalilaw na tayo. Isumat lang kayo mga makalap po impormasyon manipagkatapada. Hala, lumaban tayo. Boss, aglipas sa klangan. Isa na pali. Taawan ti makabigbig kanyak. Kapoy ti ragid alangak. Isumak. Ha, ada nang paltog kan kwala. Ikaguma kagalibas dito'y. Mapanak underground sa anak patiliw karagiti polis. Ito babae nagtataray nagturong dito eh. May lasing pilita. Ni Magda. Ala, sabtong jesa. Juan, sir. Aga na nagkaraan. Ado dagiti ka, boss. Nagtatarahin dagiti babae. Pinadyaban dati papanak. Tiliwot na si Brigadier Mystery. Nasken amay karon na dagiti nagbasulan na. Nakalibasan ni Magda. Awan tilapan mi kadagiti Marymount. Naibusana kang kadagiti bala. Ano tiramidan? Tumarayat lang ang kadagya Magda. Awan mo't lang ang tilapan ko. Naglibas ako. Titakyan ko. Napaltugan. Naibatak mo ng tigang ko. Talagang awan ang tilapan ko. Di kang lumawag sa lalaki. Di na pusasan! Magnaka! Awanin tagpapaputok. Nyumjak pala nasarakan tayo ni Mr. Lee. Matay ka! Diyos kay, naunanak. Ikagumatag lamang. Mr. Lee! Sumuko ka na! Awan mo't lang ang tilaban mo! Salak sumuko si Bibiyang! Iparam namakin ka! Awan tidag sa mapasamakin ka! No sumuko ka si tatalungod! Lumwal ka rin talaga mga. Ikaw na lang ng tiro kanya kini. Isulumbang lang matay ka! Ulitek! Sumuko ka! Sarap kurang, tatlo alamin ang kasta. Dak kaya't mabalot. Nadamkisan ti abagag.
Sige, agpukaw ka lang, Mr. Lee. Lobo ka nila! Sa likaw-kawan ka. Bayaram lang ina na ito inilamid mo, lalaki. Ha? Awan mata naglam mga na. Sumukukan! Ha? Kasano na pasama kastoy? Di kan sumangsango. Nakapaturungan ti paltukukan ka. Adta ka likodak. Sikat ka po, Mr. Lee. Naliputan ka. Saan? Di po sa sana. Palubosan nak. Bayadan ka ulay mano. Ado kwaltak basta waya-wayaan nak. Nainayunam lang ti kaso, Mr. Lee. Direct bribery tararamidan. Saan nag-ababayadan tapno mo? Ala, magnaga! Panag ko na, sir. Saanin ang makalibas pa ni Mr. Lee? Wen Jessa, natiliw mo ni Mag City Nightclub. At damot lang dagiti kaso anay pilakan ko na. Sir, masayangan nak iti napapatay akadwa tayo mutlaang iti serbisyo. Dinadaal na ti image dagiti pulis. Wen, nasisirap iti silang ti kwarta. Sigun kadagiti nakalap kong impormasyon, dakkel ti utang na anay bag-anakam kini Mr. Lee. Iso ang naaramid natin ang talikod iti serbisyo ang nagsapataan na. Talaga kas na tibiyag, Jessa. Gusto ka. Dalpasin ti mission da iti dayto ngayon. Big fish tinatiliw tayo. Malagip ko ti may sa kadagiti natiliw, sir. Di agnagan iti lani. Apa ini bakit lani? Kasla nakita kun iti na minsan. Yamdya ka mo no sa dino ti nakakitaakan ko na. Anya? One, sir. May samot gayang kadagiti natiliw tayo. Sigun ti statement ni Magda, nabayagan at trabaho jay bakit ti agibugaw kadagiti babae. Ti korten ti makamuit kaso da. Kan kadagiti daduma pa nga involved iti dayto kaso. Ay, makaawid tamot laangan iti lugar tayo, sir. Wen Jessa, Ay na, kailiw ko mutin dagiti kakadwak iti presintong ayan ko. Medyo nabayagan tayo ti dayto alugar ah. sana bale. Takkel man na napakaidayawan tayo ti pan nakaripot ti big fish ako nada. One, sir. Orayan talangan ti imbaon ni Chief apagluganan tang agsubli ti headquarters. Pakawanin nak iti inararamit ko kan ka. Ulos adi kan tumapakawan. Si kaabinigbig ko ang may kadwa nga ina. Kinabailan nga imbuka. Magda. Malungsot kan dito'y correctional. Bayadang tinaramit mo kanya. Magda. Saan lang ang asya? Uray kadagiti awan ammo na ababae ngayon laklako yun. Agyaman ka. Ta saan ka nairaman kadagiti napapatay abuyot ti inchik nga amo yun. Boss, kasano tayo tan? Awanan tinamnama tayo makalibas. Agkalma ka lang di talikol. Jakpay kaya tagpanunot ita. Jak malipatan lang nga dahil lalaki. No saan gapukin kwa na. Adak pala kumabalay aglaglagsak. Sana may sa daw, boss. Adang tumat aldaw da dyan lalaki. Juan, o salat kwaltak. Kasano pa yung mausar mo tibilag mo? Kit adakan diti pagbaludan, boss. Ano koneksyon ko? Into no may dak sa lungkalan dito eh. Ibilin ko patayin da dahil lalaki ng tiliw kanyak. Basitin tilubong da dyan at tao, boss. Juan, talaga jak maklon da ito'y napasama kanyak. $2 imbalod na kawanan bain. Boss, total adumat na giti koneksyon mo. Ibagam taramidin damot tikas iti naramid ko iti. Anya kayat mo sawain? Ilibas da tayo, mat. Anya? Boss, ilalakyan lang tiliw kada tayo ti lumabas. Hoy! Lalaki! Addan tumat aldaw mo! Malungsot kayo niti pagbaludan. Anyat alaramidin dito eh. Sagbay namin na pumanaw kiti dayto nga ili. Kaya't ko pa bisitahan dagiti natiliw ko. Nga ita iti kagimungan. Nakairwama kong dayta. Anya? Kayat mo sawan? Saan dito'y presintom? Saan? Anya? Amok ti adday ti panunot niya.
Takastamot laing ti bagbaga kadagiti na ipabalod kan. Itapay laing. Lipatin yun ti langat. Kaputasaan ta ko na makita pa'y. Ti husgadon ti makaammo kada kayo. Ala, ket dituyen ti pagpatinggaan iti drama a may panggap ken Ayat. Sabay kumata nasagid kayo dagiti paspasamak ken addaan napidot yung nga adal wenno inspirasyon. No magustuhan nyo iti drama tayo, di ako maliblipatan nga i-like na ito nga video ken ag-subscribe tamit ten tapno mangigam tumanen tayo sumarunungan kami patangatang agyaman na pagayam.